ж маловато буде. Раз, два, п'ять. Може, усё ж яшчэ некалькі шклянак прынесці? Прывітанне ўсім! Прывітанне, Кася! Прывітанне, Лесик. Калі маеш мне сказаць нешта важнае, гавары хутчэй. А куда ты спяшаешься? И на что ты весь стол посудом с водой заставила? Так трэба. Расскажи. Лесик, у мяне няма часу на пустыя размовы. І чаму ты прыйшоў без кнігі? А что, трэба было книгу взять? Сёння абавязкова. Ты б сваю чытаў і Шмат ведаў атрымаў? мне б не перашкаджаў. Кася, ты яшчэ больш мяне заинтриговала. Ну, калі ласка, ну скажи, на что табе столькі воды? Ай, добра, скажу. Загартоўвацца буду. Загартовываться? Так, Лесик, загартоўвацца. Усе зоркі так робяць. Зорки? Так, зоркі. Лесик, ты не тыя зоркі, што на небе. Не тыя? Як не тыя? А якія? Зоркі кіно і тэлебачання. Я чытала ў модным часопісе, што многія зоркі свой арганізм загартоўваюць халоднай вадой, і таму так выдатна выглядаюць. І я таксама так хачу. Ну як ты будзеш загартоўвацца? Ну як? А як? Лапкі ў халодную ваду апушчу, і яшчэ тварык халоднай вадой памылю. Вось. Ой, якая прыгажосць. А будзе яшчэ лепей. Кася, ты думаешь, тварык водой помыла, и уже справа зроблена? А ты сумняваешся? Сумняваюся, и вельми. Лесик, я табе зараз дакажу. Не. Кася, не трэба. Не зараз. И не так. Давай лепей мультфильм поглядзім. Выдатная ідэя, Лесічек. Мультфільм я не магу пропусціць. Загартоўванне. Пачакай, глядзім мультфільм. Ой, а дзе гэта Кася? Гэта ж трэба было мне так заглядзецца мультиком. Нават не заўважыў, што наўкол адбываецца. Кася! Дзе ты? Лесик, да тут, я тут, не крычы. Ой. Што з табой? Гэта вось. А гэта, Лесічек, тое, што нам вельмі спатрэбіцца. Барык? Нам? Менавіта. Гэта мой, а вось гэта... Гэта для цябе. На што ён мне? Я не хочу. Лесик, будем рэпетировать один спектакль. Я читаю. Кольцы Сатурна, адзіная з'ява, якую можна назіраць і разглядывать у могутныя телескопы. Ну что, Лесик? Что? Давай роли размяркоўваць. Я буду... Кася, гляди! Лови! Ой, здорово! А давай разом ловить! Давай! Вось яшчэ! У мяне уже 8! А у мяне 10! Ого! У мяне уже 15! А у мяне 100! Колькі? 100? Не веру! Як гэта не верыш? Ты что, думаешь, я хлушу? Так, я так думаю. Лесик, ты не веришь мне, твоей лепшей сяброўцы? Не веру. Ну, Лесик, я тебе гэтага не чакала. Ну, а калі ты паспела ажно 100 мыльных бурбалак зловіць? Пакуль ты ворон лічыў. Ніякіх я ворон не лічыў. Лічыў. Я мыльные бурбалки лічыў, и не придумывал, и не хлусил. Ведаешь что, Лесичак? Прывітанне, сябры.
Доброй раніцы, хлопчики и девчонки. Привітання, Вара. А Лесик сказал, что я хлушу. Потому что Кася хлусить. Нет. Тишей, тишей. Щиро сказать, не хочется принимать удел у вашей спречцы. И мыльные бурбалки пускать так само не хочется. Это ты их пускала? Так, я хотела вас повеселить. Але ж я не думала, что справа с пречкой скончится. Сапраўды, неяк дрэнна атрымалася. Дарэмна мы с тобой, Кася, спрачаліся. Так, Лесик, дарэмна. Мир? Мир, так. Мир. Вось выдатна. Тады я могу... Что? Письмо! Так, показать, а главное прочитать письмо с города Лиды. От кого? От Анастасии Лойки. Ой, Настя, привітання. Я Кася. А я Лесик. Да ведаю вас, Настя, потому что глядела и глядеть наш доброранок нават на каникулах. Молодчина, Настя! Памятаете, мы неяк просили наших глядачоў рассказать нам про населенные пункты, у якіх яны живут. Так, так. И вот что нам написала Настя. Я живу у городе Лида. Он находится у Гродзенской области. Мой город старожитный и прыгожий. У нас есть Лидский замок. Яму уже амаль 600 годов. Ого! Ой, фотоздымки такие прыгожие. Так. А яшчэ у нашем городе есть вельмі цікавая композиция – сонечный годинник. Яго циферблат ляжыць на 3 китах. Ой, як цікаво! Хотел бы я на свои вочы все убачить. Лесик, тишей, не перашкаджай. Да ўсяго, у Лідзе ёсць лядовы палац, куды я вельмі люблю ходить и кататься там на коньках. Я так само люблю кататься на коньках. Калі-небудзь мы прыедзем у Ліду і абавязкова пакатаемся усе разом з Настей. Я не супраць. І мы. Настя, вялікі дзякуй табе за пісьмо з невялікім аповедам про твой родны город. Дзяўчынкі і хлопчыкі, вы таксама дасылайце лісты ў добраранак. Знаёмце нас з месцамі, дзе вы жывяце. Нам вельмі цікава гэта ведаць. Так, а я нагадаю адрасы. Поштовый 220-807, город Минск, улица Макаёнка, 9. І электронны добраранак tv@gmail.com. Мы будем чакаць. А яшчэ мы абавязкова прачытаем ваши пісьмы ў эфіры. Ну а зараз... Мультфільм! Так! Ура! Мультфільм! Ну а зараз, даражэнькія мои сябры, нам трэба развітвацца. Ужо! Так, час наша сённяшняя сустрэча выйшаў. Жадаем усім выдатнага дня і новых цікавых адкрыццяў. А мы з вами хутка сустрэнемся зранку. У нашым добраранку! Да сустрэчы!